Veliki pozdrav strijelci, dobrodošli na kanal Marija između tarota i života. Ovo je vaš vikend brko i da vidite što vas čeka u ovom vikendu. Ova prognoza vrijedi od četvrtka večer sve do utorka ujutro. Ja sam prošli put zeznula cijelu koncepciju, sam pustila videa tek oko subote jutro. Ja se skidam sa šećera, nije lako, tako da oprostite što ste čekali. Idemo sada popraviti tu štetu, da vidimo strijelci kakva je situacija sa vama. Ovnovi su bili brzinski gotovi, lavovi nešto malo kao duže, a vidite kako će se vama okrenuti kotač sreće vezano za ovaj vikend. Da vidimo strijelci, meni je tu Venera kao što znate, 9 kopa, dobro, i 4 mača, dobro, 5 štapova, 6 kopa, vitez kopa, as mačeva. Odmah da ovo razjasnimo, 6 mačeva. Netko vam se sviđa, znači nekog imate. Ako nemate nikog, onda nije vaše čitanje. Netko vam se sviđa i to jako. Ne želite uprskati, pa ste se povukli. Moguće da je ovo neka potpuno nova osoba iz vedra neba. Tu su, postoje, mislim da komunicirate. Možda su ovo kao oni prvi stadij komunikacije, još sve onako blistavo i još je to daleko bolje onako u vašoj glavi i vašoj fantaziji. Za mnogi strijelce ovo je netko potpuno nov, izuo vas je iz cipela. Sviđa vam se ova osoba, ali ne želite ono kao da stvari izmaknu kontroli. 9 kopa je dobila pojačanje sa 9 pentakla. Definitivno ste fokusirani na sebe ovog vikenda i definitivno imate nekakve svoje kao ono planove. I rekla bih da vam se uopće ne žuri. Ako su uloge zamijenjene, onda su ovo oni, ali mislim da ste ovo ipak vi. Karta mjeseca, Empress. Htjeli biste da ovo potraje. I ovo bi moglo potrajati. Ne vidim ništa ovdje loše. Ne bih rekla da se bojite. Ne bih rekla da su oni agresivni. Ovo je nešto friško. Vjerojatno ćemo tek u tjednoj teroterapiji saznat kamo ovo ide. Da vidimo potencijalni ishod za strijelce. Potencijalni ishod za strijelce. 10 kopa. To je to. Ne možeš, znači jednostavno ne možeš imati 10 kopa dok nisi 9. Znači jasno kao dan, da bi dobio 10 moraš biti 9 i vi to jeste. 3 pentakla. Možda imate posla big djevica jarcem, uglavnom njima se isto ne žuri. Mislim da se ovo tek razvija i da ovog vikenda neće biti sad nekakav ni hopa cupa, ni ovo ni ono. Ja bih rekla da je ovo nešto novo što se razvija, nemam više informacije. Vjerojatno će biti više informacije u teroterapiji i u potencijalnim ishodima kod onih dijelova što osjeća itd. Kraljica pentakla, ma neću dalje ni gledati, znači kralj i kraljica pentakla niti se žuri vama, niti njima, ali ja bih rekla da ste se onako na neki način uparili. Evo, meni kao da ste se uparili i to je to. Eto, hvala sredci, bilo je brzo gotovo. Pa.